Filmani, banda rokerska, dobrodošli na dodjelu druge novinarske rock nagrade Hrvatske, Crni mačak. Dignite ruke u zrak za Bojanu Gregorić i Davora Golca. Zarivala mi ga triba. To sad! Zarivala mi ga triba. Da, još ti mi samo svi treba. Kako dobro šlagiraju ove bandere! Šuti, kuš, ne zbori. Sve znam i sve sam vidio. Ali kako? Kako, no? Pitala sam kako. Dakle, ti si Pink Pussycat, gospodična, mački slična, crnog mačka, voditeljica dična, krpanju getribe, ne baš vična. Vau, mislim jau. Vi doista sve znate, gospodine. Ja sam mačak, crni mačak, gospodar mačjih očiju i bijelih miševa, pokrovitelj rock glazbe crnih rokera. A vi ste taj. Da, nego baš kasnim na vašu dodjelu zbog getribe i mislim, ko se održava pod vašim crnim pokroviteljstvom. Znam, i sve to zbog prljavog gobija i njegove trule škvadre. Ko sam? Što sam? Odakle dolazim? Što je svijet? Što je život? Čemu mi se nadat? Koliko je sati? Cajtnot je! Krepane mi mačke, tako sam ljut i sprigat ću ti brkove svojim pirotehničkim pogledom, ti mači kašlju. Nemojte milostivi! Samo ne brkove, samo ne Nemojte brkove. milostivi! Samo ne brkove! Ja imam ideju, milostivi! Ja imam ideju! Daj brže, no. Recimo da našu voditeljicu fino nabijemo na pinicu u dvoranici mladosti i spasimo ovu fešticu! I to se može srediti. Mrnjao. Nemamo nagrade! Imamo. Milostivi! Je packe, virtualno biće, mačak u čizmama, čuvar mačeg pečata i raznosač mojih figurica. Bravo, packe! A koji će nam on krfrmrc, milostivi? Asistirat će vam u dodjeli nagrada, a sada šic, brišite, prestižna manifestacija samo što nije počela. A ti govi, čuvaj se, zabrljaš li nešto, poslaću ti super šintera. Ovo je kalibar 9-strukog punjenja. Jedan tvoj krivi pokret i gotovo je sa svih tvojih 9 života. Idemo! Neka bude crni mačak, neka bude svjetlo. Pored svake crte puta
naša srca plaka. Naša naša pomoć treba, kada se vode straka. Kako je Rijeka? Jel vruće? Biće još i vrućije. Ovako, oni su vaši sugrađani. Visoko lete, 3 put lete. Oni su let 3. Večeras sa vama Mrle i Prlja. Dobro večer, Rijeko! Užasno smo sretni što imamo čast proglasiti dobitnika prvog ovogodišnjeg crnog mačka. I od silne sreće smo pukli. U kategoriji najbolji rock instrumentalist za crnog mačka 1998. ili 9. nominirani su... U kategoriji broj 6 za najboljeg rock instrumentalistu nominirani su Zvonimir Dinko Bučević Buč Vještice, Igor Geržina Song Killers, Boris Lajner Vještice, Dakle, u kategoriji najbolji instrumentalist dobitnik je... Igor Geržina. reći svima. Prije svega htio bih reći da sam počašćen što sam se uopće našao u ovako dobroj konkurenciji kao što su Lajner i Buč. Zahvaljujem svima što su glasovali za mene i nadam se da ću opravdati vaše povjerenje. Hvala najljepša. Mjau, draga nacio, u ovom trenutku došlo je vrijeme da se sa sela preselimo i grad, grupa grad, mjau,
pjesma. Evo da pokažem malo Crnog mačka. Super. Dragi prijatelji, naša draga mlada grupa koju je spasio sam Sajbaba, Sejn. A sada nam dolazi Vava.
Ne, to nije Gatara, niti je Vračara, nego je gitarista grupe Mone. A uz njega dolaze 4 prekrasne djevojke, naše večerasnje plesačice koje se zovu Rockets. Dakle, Rockets i Vava! Gdje ti je pratnja? Gdje su Ćao, ljepotice? filme! Ljepotice. Aplauz, Evo i molim vas, za pratnje ljepotice. malo, aplauza i to. Nominirani su u ovoj kategoriji. U kategoriji broj 8 za najbolji omot za rock album nominirani su Dani ponosa i slave, Prljavo kazalište, Put do srca sunca, Majke, Žena dijete, Urbani 4. Okej. Jesmo spremni? Najbolji omot za rock album Bože sačuvaj, Put do srca sunce, grupe Majke. Okej, toliko od mene. Bože sačuvaj nas. Olakarni mačak ide za delfine i hitove I doviđenja. doviđenja. A sada nešto sasvim drugačije. Kulturno. Dame i gospodo, kultura. Na kraju dana oblačim crnu odjeću, odlazim tamo gdje se ljudi ne maskiraju. Rušim sve mostove koji noćas vode do mene i ne vjerujem nikome koga ne poznajem. Ja sam te mirno gledam, možda me nisi vrijedan. Vreme dalje ima sada želim biti sama. Na kraju dana priče me ne zanimaju. Želiš li predstavu, odi na drugu priredbu. Ne trebam ja nikoga i ne dam ništa od sebe, jer ne vjerujem nikome koga ne poznajem. Ja sam te mirno gledam, možda me nisi vrijedan. Vreme dalje
što je? Mačićak. Dame i gospodo, zločesta djeca! Kaj hoćete od mene? Ja sam nevin. Mama mi je Zigi, tata mi je Igi. Kaj hoćeš? Čitat? Pa nema ništa. Kaj? Dobro, priznaću sve. Draga nacijo, nominacija za najboljeg rock producenta godine. U kategoriji broj 7 za najboljeg glazbenog rock producenta nominirani su Dani, ponosa i slave, Prljavo kazalište. I nikad neću bit planina, ni njezina tišina. Put do srca sunca, Majke. Daj mi ljubav da noćas za mene kuca. Seks, disco, kung fu, koja ti? Ti znaš da samo jedan ritam. Žena dijete, Urbani 4. Najbolji rock producent godine je Dragan Lukić! Ja moram priznati da sam stvarno iznenađen. Nisam nikad nešto slično dobio do sada u životu. Hvala svima živima i mrtvima koji su glasali. Hvala. Večeras ste čuli nešto novo i staro, a sada nešto sasvim novo. Nova! Pozdrav Rijeci! Dopusti mi da se predstavim, iako znam da to ništa ne znači. Dozvoli mi jer dižemo isti zrak, dozvoli mi jer je isti mrak i za tebe i za mene u ovom krugu koji nestaje. Dopusti mi da se predstavim, iako znam da to ništa ne znači. Moje se ime lako zapamti, moje se ime ne izgovara. Moje
Malo su mi ga isprejali, ono. Hvala još jedan put. Jedva, test. A sada, naši dragi prezenteri Jaja i Damil Kalođera. U kategoriji broj 9 za najbolji rock video broj nominirani su Black Tattoo, Urbani 4, Svugdje sam bija, sve vidja i evo sad sam tu, ovo je Black Tattoo. Urban, how do you do? Tajmi, Majke, Ljubav da noćas za mene kuca. Odlučio sam da te volim, Urbani 4, Daj pronađi, molim te. Vidimo. Za najbolji video spot. Tu ga nema. Najbolji rock video broj. Odlučio sam da te volim. Odlučio sam da te volim i onim čega se najviše volim. Amor tu soma i atomskom bombom. Pa Black Tattoo je definitivno najbolji rock video. A Odlučio sam te volim je vjerovatno najbolja ljubavna pjesma i najbolja ljubavna video priča. Hvala vam svima. Stampedo, dame i gospoda. Nasz czarowny brod cicho plowy krosną
drugi mačak, ovo je mačica i šta da ti kažem. Sada slijedi nagrada najveća rock nada, ili ti poznatija pod nazivom Tuborgov crni mačić. A pročitat će nam dobitnike Mario Blajić i Nives Zeljković zvana Cica kaobojka. Nominirani su Kategorija broj 11. Najveća rock nada. Sejn, Nova, Kultura i Stampedo. A nagradu je dobio prema glasovima publike. Crnu macu dobila je grupa Stampedo. Ja želim prvo čestitati Rijeci, zato što ste vi glavni grad undergrounda i alternative u Hrvatskoj. Jedini grad. Plus, Pula, okej. U ime Stampeda, hvala. Kak ste, ne? Dobro, da? Ajde da čujemo kako vrište muškarci. Da čujemo kako vrište curice. Nastupa grupa. Yeah.
Mislim, stvarno nam je organizacija katastrofa. Pa mislim, zar mi ne možemo nekakve zgodnije frajere dovesti ovdje na scenu? Pa ova dvojica koja dolazi izgledaju, Bože me sačuvaj. Dame i gospodo, Bože sačuvaj, Bino i Boro! Pa dobro večer. Dobro večer. Evo imamo tu nekoliko vrećica. Dakle, šta je nama činit? Predložili smo za najbolje ženske ove. Corrupt and immoral. U kategoriji broj 4 za najbolju rock pjevačicu nominirane su Helena Bastić, The Bastards, Džana Šegon, Kultura, Jaja, Jinx. Dakle, kategorija broj XY, najbolja rock pjevačica je... Gabi Novak! Nema teorije. Pa piše da je. Radojka Šverko! Jadranka Kotlo-Krpić, Jaja! Ove noge vode me, ove oči tebe ne vide, ove ruke mogu sve. Nemoj nas još ljubiti, polako. Mi smo ti inače ovoga... Kako koristi priliku? A dečki, mogu ja dobiti tog mačka pa da završim? Nema teorije. Eto, hvala Jajo, hvala vam i doviđenja. I moraš je puniti pijeskom. Hvala svima, sljedeće godine ćemo se opet vidjeti još bolji. Hvala, Bog!
udara tandara, ona trči i viče mandara. Dame i gospodo, Ivanka i Tigran. Dobro večer Rijeka, dobro večer gledatelji Hrvatske i cijelog kosmosa. Nominirani su... U kategoriji broj 5 za najboljeg rock pjevača nominirani su Ne očekujem da me razvoliš. Goran Bare, Majke, Davorin Bogović, Davorin i Bogovići, Ja sam stvarno sretno dijete. Damir Urban, Urbani 4, Mali grad. Jesmo li se upoznali ikada do sad? Nije važno. Dobitnik je... Ja znam, a sad ćete i vi da znate. Damir Urban! Odlučila sam da te volim. Jedan, dva, test. A ništa, šta da kažem ovoga, nisam baš neki pjevač, ali ako su tako odlučili oni koji glasaju, ja se zahvaljujem. Ovo je strašno nisko. U svakom slučaju, evo pozdrav riječkoj publici, hvala vam. Ja bi najavio sljedećeg izvođača kao da najavljujem samog sebe. Dragi prijatelji, Pips, Chips i Video Clip. Na putu prema dole, mornari ti mašu, žene te vole. Na putu prema dole, jedino što trebaš, više nemaš. Policajac kaže prođi, crne misli kažeš dođi. I gdje si tako dugo bila, masno dupe kosom skrila na putu prema dole. Na putu prema dole. Muškarci su smiješni, žene su gole. Istina ne važi jer laži se broje. Ljudi šuče, ljudi se boje. Čudesne se stvari desi, tamna koka, tamo resi. Svi te tapšu, svi te vole. Kada kreneš prema dole, na putu prema dole. Na putu prema dole. Na putu prema dole. Svi smo mali tašti zajebanti. I malo ko se sjeća još manje pamti. Tek stignu ovdje ko na lagani piknik. A sa smajlom ostanu nešto duži vikend.
te ništa priječi. Možeš sjedit, možeš leći na putu prema dolu. Na putu prema dolu. Tebi sam na glava je tebi glavna rola, a u životu nisi znao pa ti sada svira osjećaj. Evo vidite ovu mačkicu pored mene. Evo, kažu da se prvi mačići bacaju u vodu, pa sad razmišljam da li da odem na rivu pa da ga bacim ili da ga zadržim. Bez obzira što je prvi, zadržat ću ga. Sada slijedi nagrada za koju ste glasali upravo vi. Kako? Telefonom. Inače, to je nagrada našeg pokrovitelja, glavnog pokrovitelja, a to je Levi's Jeans. Molim vas da pozdravite toplim pljeskom naše sljedeće prezentere, a to su najmlađi Levisovac, aplauz. Tako. Zatim Siniša Švec, Glas radija 101. I u pratnji prekrasne dame radija Rijeke, Nikoline Deranje. Ready? U kategoriji broj 10 za najbolji nastup uživo, telefonskim glasovanjem na broj 060-318-318 za nagradu generalnog pokrovitelja Levisa, nagradu publike nominirani su Gustafi, Hladno pivo, Jinx, Coyote, Majke, Parni valjak, Pips, Chips i Videoclips, Prljavo kazalište, Psihomodopop, The Beat Flip, Urbani 4 i Zabranjeno pušenje. Crnog mačka dobili su... Dajte, može malo ritma za mene. Pips, Chips i Videoclips. Sebičan si na dva mala gola, pisana je tebi glavna rola, al ti loptu nisi znao dodati, pa ti sada svira plek. Ja stvarno ne znam di su mi dečki iz benda, volio bi da su gore. Htio bi se zahvaliti publici koja je dolazila na koncerte, koja je kupovala ploče i htio bi se zahvaliti momcima koji su s nama svirali sve ove godine, sad nisu danas s nama i zaslužili su ovi Crni mačak. Hvala lijepo. Dijelili smo sve, sunce, kišu, moje dole. Al prođe sve, ljubav troši se. Treba stati kad je treba stati kad je najbolje. Yeah, yeah.
fakat smo bili veliki frajeri i jedva čekam da odem doma, aj bok. Ova najava nema mane. Evo vam kulturnog, ne, evo vam Morosin Livija i kulturne džane. Nominirani su U kategoriji broj 2 za najbolju rock pjesmu nominirani su Black Tattoo, Urbani 4, Brazil, Jinx, Treba stati kad je treba stati kad je najbolje. Daj mi majke, Ljužo tvog velikog srca. Odlučio sam da te volim, Urbani 4, Odlučio sam da te volim. I Čiginu Olivia, 4 peraški je dobila ovega mačka. Ja ne vidim Hardcore Leader, nikad nije dao. Nagradu, to jest mačka, kući nosi gazda. Naši su. Black Tattoo, Urban! Ja sam Black Tattoo i ostajem. Evo ovoga, ovo je crni mačak zahvaljujem se na ovom crnom mačku, zahvaljujem se mojoj ženi, zahvaljujem se mojim starcima, zahvaljujem se bendu i zahvaljujem se vama. Hvala.
veselja, sa divnim krajolicima, ovo je kraj, sa svojim podanicima. Duboko se deša nešto, valja se kamen, babića ga guraju vješto. Obećanja dišu na svakom zidu, nešto se dešava, imaju vidu. Prokletstvo je bilo nad srcem svakim, zašto je tako? Želim da shvatim. Ne vjerujem ono što je daleko od mene, jer ubija vrijeme, jer ubija vrijeme. Zato kažem nakon ovoga svega, budi ponosan! Kategorija broj 12. Javne problemi. Stari mačak. Nagrada za životno tijelo. Nagradu dodjeljuje savjetodavno tijelo. Veliko je zadovoljstvo reći vam da je savjet ovogodišnje nagrade Crni mačak odlučio priznanje za sveukupan doprinos hrvatskom rock'n'rollu dodijeliti osobi koja je čitav svoj život provela sa rock'n'rollom. Počeo je 1961. kao basist Bezimenih, bio je član Bijelih strela, pratio je Karla Metikoša. Ja vas molim da vi koji sjedite sada ustanete i pozdravite ovogodišnjeg starog mačka koji će za nekoliko tjedana proslaviti svoj 55. rođendan. Dame i gospodo, Janko Mlinarić-Truli.
svake ceste puta. Pa pomaže maloj glavi. Dragi Truli, izvoli primi ovoga starog mačka i nadam se da ćeš biti uzor još mnogim mladim generacijama. Evo ti ga. Stari mačak dolazi u prave ruke. A često je Jako mi je drago da su mene izabrali, ali još malo mi je žao da nemam konkurenciju. Puno hvala i doviđenja jedanput. Drugom prilikom kad ću vam i nešto odsvirat. Još jednom stari mačak Janko Mlinarić Truli. Dame i gospodo, Damir Urban and Thor!
stari mačak još uvijek nije ostario. To je što imam za reći. Hvala. Njih dvojica spadaju u dvije zaštićene, njih dvoje spadaju u dvije zaštićene endemske skupine. To su Alen the Coyote i Ona the On, odnosno Dafne. Čudna stabla, jako tanka, kroz je svakakvih oblika. Nas je dopala čast da dodijelimo nagradu Crni mačak za najbolji rock album 1998. godine. Reci nam, ko je nominiran, Dafne? Tako, nominirani su U kategoriji broj 1 za najbolji rock album nominirani su Dani ponosa i slave, Prljavo kazalište, Put do srca sunca, Majke, A sunce je bljeskom zavrištalo. Žena, dijete, Urbani 4, Ovako, dobitnik prestižne nagrade Crni mačak za 1998. godinu u kategoriji najbolji rock album je, Dafne, reci. najbolji rock album. Izdali su Žena, dijete, Urbani 4. Atomskom bombom. Ja smo taoci visina. Sve dok se zemlja ne oduži oblacima. Ne znam šta bi još mogao reći, još jednom zahvaljujem se svima iz ovog grada, sve ljude koji su mi dragi, koji nisu, jer oba dvoje su pomogli koliko treba. Zahvaljujem se svima koji ste uz nas, to sam vidio na MTV-u da se tako priča i to je to. Hvala vam lijepo. A često je okrugla. Prošle godine smo uspjeli i mi se progurati kroz gomilu tih mladih, jakih dečkiju sa dobrim pjesmama, pa smo napravili jednu dobru ljigu, onako malo soul. Mila, želim biti tvoja fira.
Darko Mlinarić i Psihomoda. Pa i sad. Dame i gospodo, predsjednik Republike Pešćenice, gospodin Željko Malnar. U društvu preljepe dame Klaudije Čular. Molim pljesak i za nju. Dobro večer svima. A nominirani su... U kategoriji broj 3 za najboljeg rock izvođača nominirani su...
Jinx, Majke, Urban 4, Crni mačak dobiva Maurban. Evo ovoga, ništa ovog ne bi bilo bez dečki. Jedan aplauz za dečke, molim. Dragi prijatelji, hajmo Rijeka! U životu prolazi samo vjeran spas. Nema zakona i jačeg od nas. Ej, tata, prosti mi, da se svijet pali. Gore u svijetu, palit ću vatre, otopit ću me. Ajmo! U jednu mjestu, zajedno svi. u srcu. A znam da vas ima. Ajmo se tribina dolje! Kao prvo oni koji su se možda i rodili ovdje,
Kao drugo oni koji su tek kasnije došli tu. Kao treće pozdravljaju i naše goste koji su ovih par dana ovdje, ne? Ajmo Rijeka, ajmo Rijeka. Ajmo probat biti još gluplji. Hoćemo prvo cure da višu ajmo Rijeka. Hoćemo, a? Cure! Jeste tu? Ajmo Rijeka! Cure, malo koordinacije. Ajmo Rijeka, ajmo Rijeka! Ajmo Rijeka, ajmo Rijeka. 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 Hoće li riječki mladići? Evo ga, Crni mačak je za nama. Osvojio sam ih, ja mislim, pa sve što sam mogao. Nažalost, donio sam malu torbu, tako da momentalno sam u potrazi za torbom, a onda doma sa ženom i gledanje videa.